Asɛm Africa nsɛm deɛ ɛyɛ ana bebree na aka sɛ nsɛm wɔ Africa papaapa nnipa bi mu nso soronko ɛwɔ Africa na wei deɛ ebi wɔ hɔ a ne yɛhu bi wɔ sini mu ebi nso wɔ hɔ nso a yɛhu pictures ne bi na ano ɔhye na African country wei deɛ wɔn deɛ no deɛ ano ɔhye ɛyɛ ekuro a ɛwɔ Ethiopia yɛfrɛ no Mosi ɛyɛ Mosi anaasɛ Moon tribe. No, they are an ethnic group bia. Just omo culture no their way of culture now omo dey live you know. So strange. So strange and they are according to history they are very dangerous also. And nti ama say ahoho krapo ekokro ni mu na so omo ko omo nchen as I said they have to be escorted with security guards and some omo ehonom a omo so ye nipa say yen now, so because of how dangerous they are, say ba na or come nchen a necessary security for a guide no and sana nasa soldier for di omochi and sanomako. Now, due to how they relate and then how their living is nisemi omu niema fano. Not just say ya mshada nya asase a mo a omu beti omu ebusuano. Zan say ohwe mu anache so omo mpese omo bedonso attend the Ethiopian community and I said the Ethiopian citizens no enti no ya sheda mo baby which is the national park eho ene ya mo kwan say omo ntena san say nipa omo dodo nso about 11 to 500 people and omo nyina live on the Mango National Park ewo Ethiopia na etiefo mo hwe senia nipa da seni ye di ring na calabash ni eyi ahye na no design na no aba ne tenten ne na so de chese asemo na me bisa me ho se nti na no omo de no ombe wo omo no na specially made sa ana se omo wo way bi a omo akasa de twi nipa na so ni ba bi beka ho tententen and any ano ni bi beka ho tententen se na be omo di be ye omo designs ana so omo cultures ana se den se odwin hu a won ti ase na wo hwe pictures ya egu screen yi so a wo hwe se ni odaseni aso na ye di nkawa bebre egu na hanu ansa na so ni bi nso asen atwe ne na no nso se ye pro na pro se calabash na ye dia show se den na ye dia show na ye design na wo hwe bi mu nso de te se obi ni obi anu a ye de ring ahye te se this is really strange and until you see they are the most dangerous Africans dangerous tribes in Africa they are the barbaric they have the barbaric culture Africa wupa as I was send your pictures no your screen so na oyonko nti na me bisa say ye dey o manu abom na che say man and wife ana so obi a omo ware no ring omo hye no as so omo ware nti no na omo ring no send ye hye ye ring ye nsa no enye sa omo de ne ya no omo anu no na say ye connect the man and the woman na ye the ring ebe show man no bom na say aware na anu no na ye shira so amom fefefe a oma ware na ebi nso anu etese parrot na say eye akoyi na wo hwe se ne amfoni no etwem wo screen so a obehu obi nso de nso ebi mu nso de enye baako anu ase de no kwa top and down ni nyina na yaye na no mi bisa se ye bibi se ni mo omo si den no omo didie omo si den ekasa afa nso there are some designs bia ye de aye agu omo body ni bi ho a chese enye se design se tattoo keke no omo tattoo no ye deep one ankasa chese utimu se ye de ade na titititi omo hono tene ye ma nodness ni bi ewo omo a ye omo ma no mark ni some tribal marks bi ni we no omo de ne de ye de ye tattoo ana say design ankasa ebigu omo skin na ye omo de ye bo omo ba wi ase no omo amma say ahofe pa de sene ye mu bi ye pet makeup ye dress ye de bi ye pese ye sesa ye ntade ne ye closet ni ye keka omo de ahofe pa de omo amma wi ase say omo ba be pri bi hu kra na say omo ba
aba any abedi competition who be our film. And these are the barbaric culture in Africa, and I say one of the dangerous tribes in Africa. Yeah, well, and you can find them in Ethiopia, Kenya, and so omo dear or honoma, also have their own way of doing their things. But I think that this one is even more than Kenya for any some other African countries are not for so omo culture no so strange man. We mu dear no dear. Utimu say a deep chain the whole African cultures ni na no from the most barbaric culture in Africa and the most dangerous tribe in Africa. Omo ye dangerous pa say senya because omo ye dangerous ohwe senya omo ye omo niema ne omo so di niema hyehyɛ tenten na se hona nipa honam se honi we na anko omo ntimi nya sa gi nipa ne ti mu odin ene betimi atana se se nwe mo ntwema no na wo wi ade kra na ka wa no kra musu yete sen na se wano nipa da se ni ano ete se no de ade ahyehye top and down no na mo se ne ho to no ne ho ne je se ne culture anti traditionally no ne ho to ne pa or your ga wo krom ha na no ohye na che say you can imagine how dangerous these people are really enti na ese say yes wo kom ho a ho bi e kom ho no ma je say yes court o man sa no madu ho no the other culture bi ada no ye ne ba was omo they love sharing their wives or their women with visitors. It's one of their priorities. Say, oho be born China, omode omo man, amo manaso omo yere amo omo ne omo da ho wo mema, ne omo beda. Na eno ene yo omo na che se wo nso wo ye oga anase wo nso wo yere no wa one ho na te se mi nim se ne omo aseti no nti ase no etie. Nti we mu nso omo culture no eno omo de ato omo ni omo ani so se fi ahyase kosi ewieye eno omo de omo betena mango se mango national park ho no ma ya kosi se nyakopon ebeba wiase ai midi ene akosu akokua ansa koso na subscribe to your YouTube channel na follow you on all the social media handles too much GH, we always have too much for you. And you know, ja comments, our comment section, no, my fair, our neck quine so, war quine so, and violence be a, and I must say, my crown doesn't the message.